Narum payu nioskum ka channel nam daki padba ka briu nyotar. Menne kala jia ka drama khamat ka ying jong he ka Rashtriya Janata Dal RJD ularu Prasad Yadav. Hakaba wei he ka RJD ubatip kumu Madan Shah ubala pan tiket na Madhuban Assembly Constituency ulayam batru ula penjat no ya ka jan jong u hadin ba umyo tiket na ka party. Madan Shah ula pen i pat baru ya ka jing syarai da ka ba penjat ru ya ka kurta batru ba ula thia hasurok da ka ba yam hakapor bajur bha hadu ba wan ki breu pat ba baru belas dangru ban mi ka jingkulmar hibit hipor kani ka jingjia kala bon bha bala yok ru ban ring leng ba ka video bat kala por bha hakaba Madan Shah ula keno ba ula syak penduk tiket nakadau ba umla ban siu ni ban thi tiket dakaba ben rabru ya u Raja Sabha MP u Sanjay Yadav bat ru udai ubaya keren ban siu da kepisah nakabanta ka Madhuban seat hakaba layo ya tiket dau Dr. Santosh Kushwaha Madan Shah ulong baka RJD kala kentaj ya ki dikot jangka party kibala treshitam da slam ru uta uwe bat menta kilajit no daki tupat kibabiang tengkah hakawai ke video layo iru ya Madan Shah bau layak bat la pensange ya ka kali jong lalu Prasad Yadav hakapor bau poi haka jakasa jong hapatna kuman penken mau baka jing tap vote ya ka election habiha kan penlong no haka hendriu bat khat wai 3 November jong news nem okay